Can you hide? A, nu vrei? Da. La mine e Ar galiu aš dabar nusimaudyti? Pot să fac o baie acum. Dar eu nu încad. Da. La Ligian, dacă vrea. Ce? Da, mă, da. Băi, tu nu așa? Nu. 1 second. Auziți? Poate să facă baie când vrea el. Aš noriu dabar nusimaudyti. Vreau să fac o baie acum. Da. Da? Nu. Bagă-te acolo. Bagă-te acolo. Vino dracu cu a... Oh, no, in low. Aici? Băi, aici. E ok aici. Aici e ok. Aš nusimaudysiu lauke, nes čia pritaškysiu vandens daug. Pe hol nu e problema. Ai? Stai așa mult să mai... Situacija tokia, kad jisai man duoda savo kambarį, jisai mane apgavo, jis sakė, kad tenai miegos, nes tenai jo namas, bet pasirodo, kad ne jo namas tenai ir jis mane apgavo. Ir aš nežinau, man nelabai čia jauku biški, nes jisai nelabai adekvatus, jisai pasiema peilį ir su peiliu taip mosikuoja, taip toliau, nors jis sako, aš tave gerbiu, tipo, tu turi charakterį ten ir panašiai, bet vis tiek kažkaip taip yra, nu man labai čia nejauku. Nežinau, aš, ta prasme, nu realiai grėsia pavojus. Aš nenoriu užimti tavo lovos, nes tu neturi kur miegoti tada. Doamna, mă auziți? El poate să stea 100 de ani aici. Ponia girdi mane vakar, gali čia išbūti 100 metų. Bet kur tu miegosi? Oriunde dormi. Wait. O ne jūrnedoniai. Can you show? Parodyk, kur tu miegosi. Arată unde dormi. Tu. Ce? Arată unde dormi. Tu. Păi, nu aici. Puțin mai încolo. Wait. Auziți? Puțin mai încolo eu dorm. Paklausyk, dar truputį aš miegu. O kur tu miegosi? Și unde vei dormi. Tu. Wait. Eu alte combinații. Deginu kitus derinius. Nes čia yra tavo kambarys ir tavo lova. Tu man duodi savo lovą, o pats neturėsi kur miegoti tada. Eu am un să dorm, că sunt șmecher. Einu miegoti, nes esu apgavikas. Tu dabar eini miegoti? Puțin mai târziu. Šiek tiek vėliau. O tai kur tu miegosi? Puțin, un dizайн de ăsta, da? Eu am alte treburi. Namuose aš to neturiu. Tai šioks toks dizainas, todėl turiu kitų reikalų. Gerai, tada aš paimsiu peilį prie savęs, nes... Blet, kaip tai... Nesakinėjau. Ce-ai făcut? Ce? Păi sună acolo.
Tau aš parodysiu tą peilį, kuris yra. Aš jam sakiau, tipo, paslėpk tą peilį. Jisai čia vat turi tokį peilį ir jisai pagalando jį tiesiog va taip pasiėmė, pradėjo galas. Ir galvoju, what the fuck, nu blemba, tas peilis toksai. Cer-mă acolo. Păi, la mine e rece. Yeah, but don't need this. Nežinau, man tai. Păi, la mine niciodată n-a cărcat nimeni. Greșit. Eu sunt șmecher. Berniukas eina miegot. Nu, pacă-ți aici. De ce? Nu. Nu. Câți bani ai? Să sun? Să sun. Băi! Eu sunt șmecher. Smecher. Dorme acolo. Dacă e problemă, îi bombardez. Bombardei de ea. Le dau la muie, da. Ia. Da, Gogule, da. Hai, curcă-te acolo. Băi, păi și chiria cine plătește? Tu? Să lasă că vorbesc mâine cu tine. Nu. Bă, că mi-aș pula morții tăi să-mi bag și în familia ta. Ce faci tu? Gerai, einu namo. Ok, einu namo. Da, mă, vină acolo. Palauk. Ce, mă? Einu namo. Palauk, einu namo. Palauk. Păi tu ești jegos, eu te las, băga mea. Ne, palauk. Palauk, biški. Îmi dai bani. Berniukas eina tau nupirkti alaus. Băiatul se duce să-ți cumpere o bere. Da, mă. Așa. Da. Gerai? Băi, te rup. Te rup. Două. Lasă-mă are. Băi, lasă-le aici. Le iei acasă. Când vrei tu. Când vrei tu, la mine nu. Da. Da. Bă, că mi-aș pula morțită să-mi bag. Mă piși pe telefonul tău. Îmi iei două beri. Berniukas tau eina nupirkti alaus. Băiatul o să-ți cumpere o bere. Două. Lasă-mă acolo. Ne, tai... Băi! Tu stai aici. Băiatul o să-ți cumpere o bere. Bere. Tu? Tu, for you. Jisai pradėjo muštis. Ce, mă? Bere, tu. Lasă-mă, dă-te în pula mea de aici. Mă, dă-l în supus de aici. Ia și încărcătorul.
Ei, mai stai mult? Mai stai mult? Nesuprantu, ką tu sakai. Da. În amburon. O, că mai pula morții, tai să-mi bag. A, Girdi, aš tave iškirsiu. Aš tau sakau, tave iškirsiu. Tu ai să-mi dai 2 milioane. Plecă în pula mea, dă-ți. Ce vrei? Aš tave iškirsiu, sakau aš tau. A, să zici, da? Hai. Ieși în pula mea de aici. Uite-mă, aici sunt, băi. Aici sunt. Puolė mane. Žiauriai pasisekė, nes aš kai nuėjau atsit miegot, sakiau, aš einu miegot, viskas, jis pradėjo įnertingai kažko ieškot laukia, o aš tą peilį padėjau ant stogo. Ir jis visi ieško, aš girdžiu. Ir aš tada nuėjau į lauką, pažiūrėt, ką jis čia daro, ir jis grynai toje vietoje ieško, kur buvo pasidėjęs peilį. Ir aš prie jo, jis iškart agresyviai man trankyta, kažkur į petį, dar kažkur. Ir aš jį apraminau, sakau, einu į viskas, einu į... Toj, sakau, toj, einu į vidų. Ir nuėjau į vidų. Žiūrėkit, čia vaikai dar bėgioja, iš visų vaikai. Aš esu grynai čigonų centre. Dabar yra 1:30 nakties. Коки! Привіт, медичні! Adrenalino gavau maksimum dozę. Nežinau dabar, kur eiti naktį, žiauriai sunku ras, kur palapinę pasistatyti. Čia atsisėdau stoteliai, išsikviečiu šiaip ne tai Boltas, žiauriai sunkiai. Atvažiuos Boltas, pabandysiu paprašyti, kad nuvežtų į kokį pigų viešbutį. Jau atsigavau nuo adrenalino, bet dabar su telefonu draugui kalbėjau. Tai vien papasakojus apie tą peilį vėl viskas sukyla. Gerai, kad aš tą peilį paslėpiau. Kenselino. Nežinau, ar tai susiję, kad aš tam čigonų taburė esu, ar ne. Bet Boltas kenselino, buvo mergina už vairo. Reiks eiti pieškom jaučiu. Ir eini pieškom. Ir biški nejauku mašiną stabdyti tam čigonų taburė, nes yra 1:30 jau nakties. Tai neaišku, kas sustos. Nėra iš vis variantų. Cheapest. Okay, come. Maybe you know some cheap hotel? Yeah? You are from? Lithuania. And how much for hotel for one night? I don't know, it's very, very small. Small? Yeah. Yeah. Hello. Do you speak in English? No, One room for one night. tomorrow one day, huh? Now, one day. Tomorrow 1-2 o'clock is out. Okay? My friend, Thank you. for you. Thank you. Poți 40. Auzi cât timp noapte aici, tată? Card. Can I pay by card? Oh? No money? No money? Euros only, 20 euros. It was das. From Lithuania? Lithuania, yes. No, 30. I have only... 30 euro, no? No. It's card. Okay. 28 eurai. Okay. Toks kambariukas. Žodžiu, toks kambariukas. Įspūdžių šiandien belė kiek. Sukelsiu viską intikai ir einu miegoti.